Welcome to my YouTube channel. Isa akong Australiano na may pusong Pinoy. Yan nga adlaw, kakato kami ha gym din niya Karigara. Adi na kami ha gym. Then the music it died. Now it stinks like an abattoir. How far have we come? We run, we swim in the air. Amin yan, bagong nga gym han Karigara. Musay ano, workout na kita. Sige na. We broke through, spinning. It broke our fools, so we burned the bridge to the valley of fools. Calf raises. Mountain of gold. Tricep pull downs. Never grow old, baby. Pull-ups. Okay, maybe not. Kita natin nga treadmill. To the image, I'm brutally fluorescent. Before and after. So after a good solid workout, one of the locals told me he saw my video about the history of Karigara and told me about another place I should visit. Sa Karigara, di ba may binungtuan? May watchtower gihapon. Ang purpose ko niya, pagkitahan mga kontrabang na nakabot. Ito nga watchtower, may dito niya mga kadugtong. May dito niya laging gagamit na signal para may masabtan kung nila nakabot nga kalaban. At ito yan na bislig, buhay pa ito magtawak tangnan. Buhay ito yan na ito pa dito. So that's where we're going right now. Once we got to Tangnan, we were lucky enough that one of the locals offered to take us to the tower. Amo ni amon tour guide nga to White Tower. Ano yung mga ran boss? Ryan. Ryan. Pero di mo edad yan na? Ay, bata pa. Damo ngayon og koy di bukid. Marisyo. The tower is only about 500 meters out of this small village. Ryan, waray man kapri dinhi. Waray. Tikbalang mayda. Tikbalang mayda. Okay, so alin na kami. Amo niyan tower. From here it just looks like a giant tree. But once we get closer, we can begin to see what it really is. A watchtower dating back to the 1630s, built under the initiative of Melchor de Vera, who was parish priest of the town at that time. It served as a lookout for approaching fleets of Muslim marauders. There is no shrine or plaque here. Only the locals know about this place. Ano? Ano Ryan? Masaka kita? Saka kita? Dito na sasaka di Digbaw. Ha? Ako, masaka ako. Subukan ko ha. Adi na ako Igbaw. Kita ha sulod, halaro Mindoro. Makaradlok man ito. Amo ini ang tower nga gintawag nga White Tower dinya Barangay Tangnan, Karigara. So ini nga tower dito gudhiyahan mga Pilipino. So may daliwat tower dito ha Brugo nga dito asawang. So hadto nga panahon nagsisend hira ha usag-usahin signal kun may dihira nakikitnan nga kaaway nga mag-abot. Pag ang Lord of the Rings ba Ryan has lived here ever since he was a kid. He used to see heaps of crazy stuff down in that pit before it accumulated years of dirt and leaves. Let's go down and ask him what he saw. Pagkanulat? May kwan na ba, may nauna na ako, nakanila kami ang ako mga sangkay. Nakasakal po kami ito rin, may agdanan pa ba ito bida kaluyo. May guba naman. At nga panahon? At nga panahon. May agdanan sila sulod. May agdanan sulod, may talaga ito bida.
mga tundis, mga skal. Huh? Kung masulod mismo, may nagpupuwer ang mga gamit pagka tumulong ng mga sundalo. Oh? Yan na Tapos kayo, kinukuha mo? luwaray, Alright. di mo naral, di mo pinilagtan. Oo. Nakikita na lira ba? Kami to, yan na, mahugaw naman yan, waray maatin din. Kulang lang yan. Pandi. Balita. Yan na, kikita ng mga tulong na nakikita, hindi rin mo na nakikita niya. Kaya iba naman, tambakan naman niya. Oo nga yan. The other tower was built in Barangay Sawang between Triunfo and Del Carmen Street. Alididi daw ang tower, pero wala na. Narubat na. And history books say the other was built on the shores of Guindapunan, Bohol. Kakuri bilngon ini nga tower. Napanas na, ano sa nga tower? Oray na din hi. Napanas na gad, sayang. Kinkaonhan kapre.